YouTube je društvena mreža koju svi svakodnevno koristimo. Na njemu možemo naći razne videozapise, neki su smiješni, neki zanimljivi, a neki su čudni i jezivi. Mi ćemo vam danas predstaviti 5 najjezivijih YouTube videa. Prije nego što krenemo ovaj video, zamolio bih vas da ako to već niste, da se pretplatite na naš kanal kako bi nas podržali u daljem radu. A mi sada idemo u ovaj video. Shay St. John Hunting. U ovom videu vidimo lutku po imenu Shay St. John. Ona je opisana kao model, a prikazana je u videima kako nosi plastičnu masku, niz perika i haljinu, te rukuje drvenim rukama na štapoma. Kaže se da je udario voz zbog čega je izgubila ruke i noge. Umjesto proteze dodala je dijelove lutke na svoje lice i dodala je drvene ruke kako niko ne bi mogao vidjeti njezine jako deformisane ruke. Iako ovo na prvu djeluje jezivo, zapravo i nije tako. Ovo je zapravo komedija koju je stvorio Eric Fournier. Originalni kanal pod nazivom Elastic Spastic Plastic Fantastic kreiran je 30. augusta 2006. godine i na njega je postavljeno 56 videozapisa u razdoblju od 2006. do 2007. godine. Službeni kanal je YouTube ukinuo 22. decembra 2017. godine, ali dan danas imamo reuploade ovog videa. 25. februara 2010. tvorac ovog kanala Eric Fournier je umro u dobi od 42 godine od unutrašnjeg krvarenja izazvanog alkoholizma. Shay, are you still doing that hand thing? I heard you're doing the hand thing today. God, what is that? Shay, what is it? Little baby's ice cream. This is a special time. U ovom videu možemo vidjeti muškarca kako se maže sladoledom. Ovo je zapravo reklama za kompaniju Little Baby's Ice Cream u kojoj oni reklamiraju svoje sladolede. Iako je ovo samo reklama, video i dalje je veoma jeziv. And how my pores are so clean and clear. I eat little babies. Dining room or there is nothing. U ovom videu možemo vidjeti žensku osobu koja kaže par riječi nakon kojih joj glava padne u tanjir. Nakon par sekundi ona podiže glavu i kaže there is nothing. Ovaj video vjerovatno predstavlja šta se dešava nakon smrti. Pogledajte i sami. There is nothing. Edarem Feel the Music. U ovom videozapisu možemo naći starijeg čovjeka koji sluša kompoziciju Danse Macabre i pravi jezive izraze lica. Ali ono što je još strašnije od ovog videa je priča o ovome čovjeku. Naime, u videu se pojavljuje Edward Robert Masker, također poznat po svojim pseudonimima Edarem i Daija Ed. On je bio američki televizijski voditelj i relativno slavna ličnost. U svojoj YouTube karijeri postigao je uspjeh kroz svoje ekscentrične i komične objave na web stranici YouTube. Videozapise je postavljao od 2006. do 2009. godine. Godine 2006. napravio je nalog na YouTube koristeći pseudonim Edarem i postavio 130 video snimaka na mreži. Jedan od najpoznatijih njegovih videa je bio video kako sinhronizuje svoj glas sa pjesmama kao što su Oh Pretty Woman Roya Orbisona. Zbog svojih prijašnjih osuđivanja, među kojima je optužba za seksualno nasilje, Edarem je više puta bio u zatvoru i na osnovu toga mu je izrečena kazna korištenja interneta. Zbog nepoštivanja ovog pravila 2010. godine osuđen je na 5 godina zatvora. U oktobru 2011. godine Maskerova partnerka Marion objavila je da je pronašla tumor na njegovom vratu i da mu je kasnije dijagnosticiran rak pluća. Doktor mu je dao 3 mjeseca života. U ponedjeljak 9. januara 2012. godine uveče je na svojoj Facebook stranici, kao i na video snimku postavljeno na njegovom YouTube nalogu, objavila da je prethodne noći preminuo u zatvoru. I Feel Fantastic. I Feel Fantastic odnosi se na kratki, jezivi videozapis robota koji pjeva pjesmu u misterijoznoj kući. Video je postao viralan u ranim danima YouTube. Videozapis je potaknuo brojne teorije zavjere o priči koja stoji iza njegovog nastanka, a smatra se klasičnim dijelom internetskog horora. Videozapis se prvi put pojavio 2004. godine zajedno sa drugim glazbenim spotovima u kojima se pojavljuje isti robot.
Robot se zove Tara, a stvorio ga je čovjek po imenu John Bergeron, koji ga je objavio 2001. godine po prvi put. On je stvoren sa ciljem da se proda za korištenje u sigurnosne, zabavne ili istraživačke svrhe. Nakon što je prenesen na YouTube, videozapis je brzo stekao reputaciju jednog od najuznemirujućih neeksplicitnih videa na internetu. Prepoznat ne samo zbog Tare i njezinog uznemirujućeg pjevanja, već zbog čudne geometrije kuće u kojoj je snimljen, a misteriozne snimke nečega što izgleda kao prazno polje isprepletene kroz cijeli video. Bez ikakvog konteksta od strane uploadera, ljudi su počeli teoretizirati o podrijetlu videa, a pojavile su se glasine da je Taru stvorio serijski ubica koji bi Taru odjevao u odjeću svojih žrtava. Što se tiče snimaka na izgled praznog polja, pretpostavlja se da su to bila mjesta na kojima su bila skrivena tijela žrtava. Teoretiziralo se da je Tara također ubila svog tvorca, s obzirom da se sa Johnom Bergeronom niko nije čuo i nije ga se moglo kontaktirati otkad je video objavljen. Niti jedna od ovih teorija o Tari nema utemeljenja, a sumnja se da se John Bergeron jednostavno povukao s interneta zbog uznemiravanja obožavatelja. Stigli smo do samog kraja još jednog videa. Ako vam se video svidio, zamolio bih vas da ostavite like i subscribe i do idućeg videa imate jedan veliki pozdrav.